Huk tiempos kawakuyana kuan mamanwan huk cholu. Chayshi chay choluqa qishpikuna mamanpa rurinchu, cabrakunata mitsikurnin, ushakunata mitsikurnin, muru kuchikunata mitsikurnin. Chaypitanash kay choluqa wiñana, hatun yana, y mamanta nina, mamay, nogapis aywakuyta muna hukla markapa. Rikankich tagay vecinokuna, pa wamran aywar, kutiyamun shumaq zapatushqa, churu pantalushqa, hatun aqtsasapa, kutiyamun chusku ñawiyuq, nin mamanta. Y chaynash mamanga nin hijo, imana ashata ari, edanikinacha, kaychoq puede taku qamta munanqaykita rantipuyta, aywakunkichir ari, nir mamallanqa despachan wamranta, millkapata rurar, hakakunata pishtar, kamchakunata ankar. Chaypitanash chay wamranqa Lima markapa aywakuna, y chaychu kamuna 6 meses rurin. Y chay 6 meses cumpliriptinshi yarpan kutirisha kananga markapa. Maymanoshi kaykan chakwan mama, maymanoshi kaykayan paisanokuna nirni. Chayshi charin mamanmanqa totalmente cambiado. Qallachaki kanqanpitash hatun kashu zapatushqa. Y tankash kanqanpitash total churu pantalushqa. Weqilla ñawi kanqanpitash lentir ushashqa. Y chayshi nin mamallanqa chakwan tagayqa wamraqa shamuykan o huktsura nir acercan. Y chaypashi wamranlla kana. Y chayshi chaskirnin waranninqa chakwan mamanwan qatikuyan mitzikuq. Y chayshi mitzikur qatikuyan cabrankunata, ushankunata y así llapan animalinkunata. Chayshi mamantaqa tapun, mama, imata tagay animalitupa hutin, chay animalitu kayno ishkay estakayuqpa nin. Niptinshi mamallanqa kayno nin, hijo, mana kuyarpankina, chay ishkay estakayuq animalituqa unay washki muru cabrayki, nin. Chaypitanash tardiyaptinnan, yapay kutichikuyanna animalitunkunata wahin chikunkunaman. Chaychonash chaskachirqaykapakuskiyan y luego chakwan mamallanqa apurado, empeño, kusnakullasha kay limeño wamrapa nirninqa, churakan kusnakuq chay kusinanman. Chaynash chay limeño wamraqa lentishqa pasay decente puro hamaraykan chay cocina rurinchu huk kullu hananchu. Chaypitanash chakwanqa lawitata lawakun, kamchata ankakun. Y chaynash wamranqa nin, mama, imata chay wichaypa pun, uraypa pun, kutimun mama, nin. Niptinnash chakwan mamallanqa nin, kuyashqa wawalla, kayqacha pero unay uchunqanchik kamcha. Chaytacha pero kay hara kamchata ankakaykamu hijo, nin. Chaymi wawqikuna panikuna kay cuentakuy. Muchas de las veces unay markankunapita aywakuyan que hatusaq ciudadpa, y chaychu kaskirninmi orgulloso, sobrado, qaraku tukur kutiyan markankunaman. Y chay vidaqa manam allinatsu wawqikuna panikuna. Nuqanchikqam maypa aywarpis paisanunchikmanqa, mamanchikmanqa, familianchikmanqa kutinanchik. Alli shunqunchikwan yarpananchik unay imano vidachu kawanqanchikta wiñanqanchikta. Y chaytaqa manam despreciupa rikananchikchu, o manam tikrakurkunanchikchu lo máximo, sinoqam llapanchik como hermano, como familia, shumaq kawananchik entendinakurnin, porque manam imapis nuqanchikta cambiamashwanchu maypa aywashapis. Sierrapa aywarpis kashun sierra hermanukunawan junto alli entendinakur yachashun. Limapa aywarpis Limachopis shumaq comportakurnin yachashun. Selvapa aywarpis
huk paispa aywarpis ama nunca sobrado kayankichu jovenkuna, ama nunca chakwanta awkinta qonqayankichu o despreciayankinachu, imano karpis kuyakuynikikuna siempre kanga wawqikuna panikuna, chaytam cuenta pakarallamo kanan hora.